murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha inkuru irimo kuryana mu matwi ya Perezida Evariste Ndayishimiye iturutse muri teritwari ya Mwenga mu birindiro byari byarigize akaraha kajyahe byo mu gace bita Gipupu. Abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe indege zabo zigera kuri 3 zagabye ibitero bikomeye cyane ndetse zishwanyaguza ibi birindiro, benshi bahasiga ubuzima abandi babakajoreti. Niko kuri nta urusimbuka rwamubonye kandi nta mukuru w'ikuzimu. Turi ku itariki ya 11 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 tugiye gutondagura inshinga Veribetombe Opreza. Nishimiye kongera kubana namwe, nitwa Emmanuel Musabyimana, bahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane kandi agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kubabwira ko agace bita Gipupu kose kamaze gufatwa n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabasakiranyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo, abacancuro b'abazungu ndetse na FDLR. Bavandimwe, tugiye kugenda turebera hamwe amakuru akomeye cyane aturutse muri aka gace. Niko kuri kandi bavandimwe, turaza kwerekeza none ku mirongo imbere ku rugamba ku muhanda Route Nationale nimero 5 uturutse mu mujyi wa Uvira werekeza Ibaraka. Hamaze kuba ambushi ikomeye cyane ikozwe n'abarwanyi batwirwaneho MRDP 23 intare za Sarambwe ku musada uremereye cyane warupakiye ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi barwana aho rukomeye bari barimo kwerekeza Ibaraka. Turaza kandi kuva kuri aya makuru turaza kwerekeza muri Kivu Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, turebere hamwe imirwano imaze iminsi irimo kubera muri aka gace. Situation imeze ite? Byose rwose munyemerere tubane 5 kuri 5. Turaza kandi kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda, turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kubabwira ko umujyanama w'ubuzima yatawe muri yombi yagirizwa cyangwa se akekwaho gusambanya umwana. Byabereye he? Byagenze gute? Rwose munyemerere twinjirane muri aya makuru. Turaza kandi kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, tugaruka ku muriro ukomeye cyane. Amerika na Iran byongeye kugabwaho cyangwa se bongeye kurasana ku buryo bukomeye. Iran yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamaze kumenyekana ingaruka umuriro cyangwa se ingaruka inkongi y'umuriro yatatse isoko ryo ku butaka bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi cyangwa se mu mujyi wa Ngozi. Ingaruka byagize rwose munyemerere tubane 5 kuri 5 muri amakuru. Ariko rwose nyemerera niba ukunda isimbi ryacu cyangwa se nimba ukunda uburyo ki bandimo gutotora amakuru, reba munsi ya video kuri ako gakumwe kameze gutya rwose ukozeho urutoki rwawe kandi urebe nimba ako gakumwe kamaze kuba umukara. Ndabakunda cyane, nta mwanzi wabatera aturutse iwanjye. Reka nsome ku mazi amasegonda 2 gusa ubona ingaruke nyatotora. Ikaze. Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha. Reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko rwose nimba dukunze yamuneka nyemerera urebe munsi ya video ahantu handitse subscribe cyangwa se sabone, ukozeho urutoki rwawe. Nurangiza gukozaho urutoki uhita ukanda ku kazogera ka mbere kugira ngo amakuru yacu utazajya uyumva yamaze kuba umuranzi. Hanyuma rero ni munyemerere amakuru yacu tuyatangirire ku mirongo imbere ku rugamba, aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve, ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Umwuka w'umutekano ukomeje kuzamba kandi ukomeje kwiyongera mu gace bita Gipupu muri teritwari ya Mwenga. Amakuru ingenzi rero aravuga ko ku munsi w'ejo ku wa 5 tariki ya 10 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 muri kara gace ka Gipupu habaye imirwano ikomeye cyane, aho igisirikare cy'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP bagabye ibitero bikomeye cyane muri aka gace. Amakuru rero arimo guturuka muri aka gace aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe
intambara yo ku butaka yaje kugorana ku buryo bukomeye bitewe n'imbaraga z'igisirikare cy'u Burundi zari ziri muri aka gace. Byatumye rero aba barwanyi batwirwanaho MRDP ma 23 intare za Sarambwe babataka baturutse mu rubavu, ku mutwe ndetse no hasi, hanyuma bakoresha tekinike ikomeye cyane bagaba ibitero byo mu kirere. Amakuru y'ingenzi aravuga ko indege z'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe zo mu bwoko bw'amadrone zagabye ibitero bikomeye cyane muri aka gace bita Gipupu, zishwanyaguza ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Amakuru kandi aravuga ko aka gace bita Gipupu kamaze kugwa mu maboko y'abarwanyi batwirwanaho MRDP ma 23 intare za Sarambwe. Amakuru yizewe kandi arimo guturuka muri kara gace aravuga ko abasirikare ba leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi bacancuro b'abazungu bavuye muri biriya birindiro bafite muri biriya birindiro byo muri kara gace ka Gipupu. Hari kandi amakuru avuga ko kuva muri kara gace kwabaye nta mirwano ikomeye cyane ibaye usibye ibi bitero byagabwe muri aka gace, ndetse kandi amakuru y'ingenzi akavuga ko MRDP ma 23 intare za Sarambwe baraye muri aka gace kandi mu buryo bukomeye cyane bamaze gufunga inzira zose. Amakuru kandi atangwa n'abaturage baravuga ko ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zari ziri muri ibi bice bari babimazemo igihe kinini, kandi hari ingabo za leta ya Kongo FARDC n'iz'u Burundi bari baravuze ko batazigera bava muri aka gace. Ariko kandi abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe baravuga ko aka gace bamaze kukigarura kandi bagiye no gukomeza no mu bindi bice byo muri teritwari ya Mwenga. Hanyuma rero amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi zimwe zirimo guhunga zerekeza mu bice bya Kamituga, aho kandi bivugwa ko hari abasirikare benshi bakomerekeye muri aka gace cyangwa se babaye casualty. Amakuru kandi arimo kugera mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko abasirikare benshi bahasize ubuzima, kandi harimo n'abasirikare bafite amapeti yo hejuru, dore ko bivugwa ko hari umusirikare ufite peti rya majoro waguye muri aka gace. Ku rundi ruhande kandi rw'abashyigikiye MRDP twirwaneho ma 23 intare za Sarambwe bakomeje kuvuga ko ibikorwa byabo bigamije kurengera abaturage. Bavuga ko bamaze igihe kirekire barimo kubungabunga umutekano w'abaturage muri aka gace. Bavuga ko kandi intego yabo ari ugushaka umutekano urambye ndetse no guteza imbere uburenganzira bungana ku muturage wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo make agace bita Gipupu tombe ngira ngo kandi ni Veribe tombe au présent. Amakuru rero arimo kugenda atugeraho muri aka kanya. Amakuru kandi arimo kugenda atugeraho muri aka kanya aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bagabye ibitero simusiga ku birindiro bya FARDC ahitwa Ibaraka. Bimeze bite rero? Ndagira ngo rwose munyemerere turebere hamwe kandi aya makuru akomeye cyane arimo kugenda atugeraho nyuma yo gukurikirana amakuru aturuka mu bice bitandukanye. Amakuru aravuga ko kugeza ubu nta mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace mu duce tugiye dutandukanye twegereye Gipupu nk'uko bamwe barimo kugenda babitangaza. Amakuru kandi aravuga ko nubwo aka gace bita Gipupu kafashwe n'abarwanyi batwirwaneho MRDP, amakuru y'ingenzi aravuga ko kandi indege z'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe zagabye ibitero bikomeye cyane by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Ibintu byateje impungenge by'umwihariko ku birindiro by'ingabo z'u Burundi biri hano muri uyu mujyi wa Baraka.
Ibi byatumye kandi bamwe mu baturage batuye hafi y'aka gace bahitamo kuhava by'agateganyo, batinya ko hashobora gutangira imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko ishobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo. Umujyi rero wa Baraka biravugwa ko ari umujyi rwose w'ingenzi cyane, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko agace bita Gipupu gafashwe n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP. Mu gihe kandi ingabo za leta ya Kongo FARDC zo zirimo kuvuga ko zavuye muri aka gace bita Gipupu nta mirwano ibayeho, kandi ziravuga ko zavuye muri aka gace bita Gipupu ku bushake bwabo, atari uko barushijwe imbaraga n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ariko kandi nababwiye ko iyo umuntu agukubise ukagenda wiyemera mu nzira yuko atagukubise biba bikuganisha mu rupfu. Andi makuru kandi akomeza avuga ko drone z'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC iz'u Burundi ahitwa Mushambaki ndetse kandi no mu tundi duce twa hafi aho ngaho. Ibintu rero byakomeje guteza impungenge ku mutekano mu mujyi wa Baraka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bamaze kuvuga ko byanga byanoga teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Fizi byose bigomba kubatombe. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga kandi bikomeje guteza impungenge ku ngaruka zikomeje guteza impungenge ku ngaruka zabyo ku baturage basanzwe, cyane cyane mu gihe ibikorwa by'ubucuruzi, ingendo ndetse n'imibereho ya buri munsi bikomeje guhungabanwa n'umutekano muke ukomeje guturuka muri biriya bice. Hanyuma rero bavandimwe, reka tuve kuri ayo makuru twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru rwose munyemerere, kandi twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba, turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi aravuga ko imirwano yongeye gukomera cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ni imirwano rero ikomeje kugenda ikaza umurego muri teritwari ya Masisi ndetse na Karehe, nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga. Ibikorwa rero by'imirwano bikomeje gukaza umurego muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bakomeje guhangana ku buryo bukomeye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR abacancuro b'abazungu. Amakuru rero aravuga ko kuva ku itariki ya 8 ukwezi kwa 7 umwaka wa 2026 habaye imirwano ikomeye cyane ndetse no ku munsi w'ejo. Amakuru aravuga ko imirwano yabereye muri teritwari ya Masisi ndetse na Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bongeye gushwanyaguza ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu gace bita Minzenze ndetse na Mpeti. Ariko kandi nanone indi mirwano biravugwa ko yabereye mu gace bita Karongi, Kivuye ndetse na Mpati, aho impande zombi zikomeje guhangana kandi zirimo gukoresha ibisasu biremereye cyane byo mu bwoko bwa Katyusha, amastream ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa mitraillez, machine gun ndetse n'imbunda ntoya zo mu bwoko bwa AK47. Iyo mirwano kandi yateje ubwoba bukomeye cyane mu baturage. Bamwe rero bahitamo kuguma mu ngo zabo kubera kwirinda ko amasasu ashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo, harimo kwasiga ubuzima ndetse no gukomereka. Hanyuma rero bavandimwe, kandi tugarutse nanone muri Kivu y'Amajyepfo muri Karehe, ni munyemerere rwose turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka muri Karehe. Aravuga ko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Erasto Musangwa yasuye by'umwihariko Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri Karehe, ariko kandi nanone amajyaruguru cyangwa se ugana mu majyaruguru. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musangwa Erasto yasuye Nyabibwe mu gace ka Karehe
ka Kivu y'Amajyepfo agerayo kandi yahuye na mugenzi we ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo Patrick Musubwangwi. Uru ruzinduko rero ni kimwe mu bigize urugendo rw'ubukerarugendo rugamije kuganira n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abaturage. Muri ubu butumwa rero abo bayobozi bombi batangaje ko bateganya kubaka ikiraro kizwi nka Chero France. Aha hantu rero hazwi kuba hameze nabi cyane ndetse n'impanuka nyinshi zikomeje kugenda zihabera. Kubaka rero iyi nyubako bigomba koroshya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibintu ndetse n'ubucuruzi hagati ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero abasesenguzi bakomeje kuvuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe barimo gukoresha ubuhanga bukomeye cyane by'umwihariko mu kubaka igihugu cyabo bwite, twavuga ko ari Kivu cyangwa se leta ya Kivu. Amakuru kandi arimo kugenda atugeraho kandi arimo guturuka mu muryango w'abibumbye aravuga ko amarenga arimo gucibwa n'aba barwanyi ba M23 intare za Sarambwe ari uko bagiye gushinga leta ya Kivu. Ese koko abantu mudukurikiye muri amasaha bashinga leta ya Kivu bigenge? Ese bigende bite? Babyihorere bakomeze kurwana, bakomeze Kinshasa? Urabyumva ute? Twandikire hasi muri komenti utubwire nimba wumva ko abarwanyi ba M23 twirwanaho bagomba gukora igihugu cyabo bakigenga. Twandikire hasi muri komenti utubwire ngo ibyo bintu ni sawa cyane, cyangwa se utubwire ngo nago bazabigeraho byanga byanoga, cyangwa se nanone utubwire ngo ibyo bintu barabigeraho byanga byanoga. Biraterwa n'igitekerezo cyawe. Ese aba barwanyi bashinga leta ya Kivu, ese aba barwanyi bigenge cyangwa bikwigenga? Yandikira hasi muri komenti umbwire ngo nibigenge. Yandikira hasi muri komenti umbwire ngo birakwiye ko bigenga. Hanyuma rero bavandimwe, abana 7 bamaze kurohama kuva ibiruhuko by'amashuri byatangira muri teritwari ya Walikale. Ndaza kugenda mbivugaho rwose, ariko rwose ni munyemerere aka kanya twerekeze ku butaka bwo Burundi, turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo kugenda aturuka ku butaka bwo Burundi. Turaza kuva twerekeza ku butaka bw'u Rwanda, turebera hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru ingenzi rero arimo kugenda atugeraho muri aka kanya arimo guturuka ku butaka bw'u Burundi, nyuma yuko isoko riri hariya mu mujyi wa Ngozi rifashwe n'inkongi. Amakuru aravuga ko abaturage benshi bahombye ibintu byinshi. Ni isoko rero rikuru rya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi ku mugoroba wa tariki ya 9 Nyakanga bishyira tariki ya 10 isambere z'ijoro z'umugoroba. Iri soko ryibasiwe n'inkongi y'umuriro. Amakuru ingenzi rero aravuga ko ubundi amasoko yo ku butaka bw'u Burundi akomeye cyane agomba gushya ku cyumweru, ariko rira soko ryaciye agahigo rishya ku cyumweru bitari byagera. Amakuru rero atangwa n'abari aho ngaho baravuga ko umuriro watangiye mu gice cyagurishirizwagamo imyenda kiri hafi ya gare y'imodoka zitwara abagenzi hagati ya Bujumbura ndetse na Ngozi. Iyi nkongi rero y'umuriro yibasiye iri soko yamaze amasaha arenga 4 nyuma yuko habuze ubutabazi bwo kuzimya iyi nkongi. Ibi rero byatumye ibyari biri muri iri soko cyane cyane mu gice hagati byose bishya birakongokanye ndetse kandi habuze ubutabazi. Amakuru rero aravuga ko muri iri soko haguyemo umuntu umwe wageragezaga gukiza amagara ye ndetse anakuramo ibintu bye. Amakuru rero aravuga ko kugeza isaha inzego z'umutekano nago zari zatangaza ku mugaragaro ibyaba byangijwe cyangwa se gahunda bafitiye abaturage batuye muri aka gace.
Amakuru kandi aravuga ko usibye umuntu umwe wahitanwe n'iyi nkongi, kandi amakuru aravuga ko hari n'abandi bantu bagera kuri babiri bagerageje kwitabara barakomereka. Ariko kandi biravugwa ko kugeza iyi saha Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yihanganishije abaturage muri rusange bagiriye ibyago muri iri soko. Hanyuma rero tugarutse ku butaka bw'u Rwanda, ni mutwemerere twerekeze mu karere ka Nyamasheke turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka mu karere ka Nyamasheke. Umugabo w'imyaka 46 mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana akamushukisha amafaranga 500 y'ibiceri cyangwa se amafaranga 500 y'u Rwanda. Byabereye mu mudugudu wa Kajuniro, akagari ka Kigarama, umurenge wa Kanjongo, ku itariki ya 9 ukwezi kwa 7 mwaka wa 2026 isaa 4 za mu gitondo nibwo ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda ikorera kuri station ya Kanjongo Dason, urubyiruko rw'abakorerabushake, inzego z'ibanze n'abaturage bafashe icyemezo cyo gufata uyu mugabo usanzwe ari umujyanama w'ubuzima mu mudugudu. Ni nyuma yaho rero uwo mugabo bikekwaho ko saa moya z'umugoroba yari yaraye ahuye n'umwana w'umukobwa w'imyaka 13 rwose wari uvuye ku isantere y'ubucuruzi, akamusambanya yarangiza akamuha amafaranga 500 ngo ntabivuge. Uyu munyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kimana Murantunga, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kimana Kanyogote Juvenal yabwiye ibitangazamakuru yuko uwo mwana yahise ataha abwira iwabo n'umuyobozi w'umudugudu. Ababyeyi be bahita bamujyana kuri Isange One Stop Center ku bitaro bya Kibogora ahabwa ubutabazi bw'ibanze. Hanyuma rero bavandimwe nshuti zakadasohoka, reka tugaruke nanone kandi kuri aya makuru arimo kuvuga ko Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye gutana muri yombi. Imirwano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani yakomeje gukaza umurego kugeza ku wa 4 ndetse no ku wa 5 ku munsi w'ejo, aho impande zombi zakomeje kugabanaho ibitero bikomeye cyane bya gisirikare. Ibi byatumye rero impungenge ku mutekano w'akarere wiyongera, cyane cyane ku muhora wa Hormuz. Byari biteganyijwe ko ugiye gufungurwa, hanyuma ibikomoka kuri peteroli ibiciro bikagabanuka. Ubu tuvugana rero ibintu byongeye kuzamba cyane, biravugwa ko ibikomoka kuri peteroli bigiye kwikuba inshuro zigera kuri 3. Rero amakuru atangwa n'abakurikiranira hafi urujya n'uruza rw'amato agaragaza ko umubare unyura mu muhora wa Hormuz aka kanya umuhora wongeye gufungwa ku buryo bukomeye. Amerika rero yatangaje ko yagabye igitero gikomeye cyane ku birindiro bya gisirikare bigera kuri 90 biri mu bice bitandukanye bya Irani, birimo n'ibiri hafi y'umuhora wa Hormuz. Ku rundi ruhande rero rwa Irani, ubuyobozi bwatangaje ko ibyo bitero byahitanye abantu bagera kuri 14 mu minsi 2 ishize. Ibitangazamakuru bya leta ya Irani byatangaje ko kandi ko habayeho ibitero hafi y'ibigo bigiye bitandukanye. Bivugwa ko rero ayo makuru yemejwe kandi n'umuyobozi wungirije w'intara. Amakuru kandi aravuga ko Amerika ntiyigeze igira icyo itangaza kubivugwa kuri icyo gitero. Mu rwego rero rwo gusubiza ibyo bitero, Irani yavuze ko yarashe ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri muri Kuwait, birashwanyagurika ku buryo bukomeye indege za gisirikare, Bahrain ndetse na Qatar. Ubu tuvugana ibice bigiye bitandukanye birimo ingabo za Leta Zunze Ubumwe
ubumwe za Amerika byamaze kuba umuyonga. Bavandimwe nshuti z'akadasohoka, ese intambara iraza kurangira gute? Reka mbashimire rwose abantu mwese mwarimo dukurikiye muri amasaha, mbabwira ngo amakuru nakagaruka, mukomeze kugira umunsi mwiza, isabato nziza. Ariko rwose abantu mwarimo dukurikiye muri ku butaka bw'u Burundi, abantu mwarimo dukurikiye muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania, muri Afrika y'Epfo, muri Sudani, muri Mozambique, Central Africa, rwose turabashimiye. Muri abantu b'abagabo, abantu mwese mwarimo dukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bwongereza, mu Bubiligi, rwose turabashimiye. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubarinda. Abantu mwese mwarimo dukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada, rwose turabashimiye. Mukomeze kugira amahoro y'Imana. Abantu rero mwarimo dukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, rwose turabashimiye. Abantu bari mu ntara y'Uburengerazuba, Karongi, Ngororero, Nyabihu, Nyamasheke, Rubavu, Rusizi, Rutsiro, rwose muri abantu b'abagabo, Imana ikomeze kubarinda. Abantu rero mwarimo dukurikiye muri mu ntara y'Uburasirazuba, mu Bugesera, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma, Nyagatare, Rwamagana, muri abantu b'abagabo, Imana ikomeze kubaha umugisha. Nako kandi abantu mwese mwarimo dukurikiye muri mu ntara y'Amajyepfo, Gisagara, Huye, Kamonyi, Muhanga, Nyamagabe, Nyanza, Nyaruguru, Ruhango, Imana ikomeze kubarinda. Sana wapenzi wasikilizaji, rwose abantu mwari muri mu ntara y'Amajyaruguru, Burera, Gakenke, Gicumbi, Musanze, Rulindo, turabashimiye. Mukomeze kugira isabato nziza. Sana nitwa Emmanuel Musabyimana, mwari murimo kumva umuvinyo hano ku Isimbi ryacu. Mukomeze kugira umunsi mwiza.